sa nga SP member. Wapito nga mahiyong gihapon. Hino daw lahayera, waray lain kundi Honorable Raymond Bordo, nga hinapapalisan ni Miss Ana Dagumay, usahan atong mga balikbayan. Tikang painiya ha Japan. Ladies and gentlemen, once again, our fourth pair to dance, Kuracha, Honorable Raymond Bordo, Sangguniang Bayan member, and Ma'am Ana Dagumay, balikbayan from Japan.
imo kapadis, Ma'am Ana Dagumay. Damo nga salamat ang iyong pakig-angay yan ang gabi. Para hanapin yung kapatronan. Sir Benji, may masunod pa